TV. Good evening, msiesia wa Mutongoi TV. Nina ukethea kimiyoni cha umundi na ndiyo chandini wa kilungu cha kathama kawendo muthenyani wa umundi otondu twithia nacho kila wakaratu kuma saa 4 nginya saa 6 utuko katiki ni kilungu cha kuta anwala memitwano ni kilungu cha maundu meokonia mitwano maundu meokonia misi na indi tukwetea choma saasu siana siamba ukoma ikana mwisaidia ina misumbuano ikilungu ili cha maota otu yulua mitwano na yulua ndu ondumwe na misi na muthenyani wa mundindi kwi wakatatu wa matuku thandatu mwaini wa katano mwaka wa 2023 nina udhocha nikana tukwatiania vamwe kumayu nginya saa 6 utuko kati tumeweta Bishop is back ndio nambe takotiko maunu kwa manainge bie niwesene mundu wa ndoni wende na nakudhocha we musiaisia wa Mutongoi TV onde bala utwi loyele muthenyani wa mundikio ni chaku tu Facebook live tu YouTube na utukwatie kuponde nikanawe saidia netwa kwatie ni naku nginya mwisho wa kilungu na indi ndutea kutunesa edawe ne kulyo iyumbanie kwitene nikanawe saidia ni wakulie kulyo yaku kukonia omutwano kuyando memitwano na kwa kweli tita memitwanoni memitwanoni omakinetenza memitwanoni lakini mayibo yani mekalanasia nundu maybe wasiana kana nundu nimeukia ndoni kuyanza lakini wali kabundini vaikindo matwaesi lakini mekiando measiata hapana wenyani wo mundi etwithia tuisisia yo indi kumaluka ku kuingivyo mitwanoni kwetwe ni chao muthenyani wo mundi twinenia yulua topic itu ni luma kwako yani ndukumalukenza wa mutwano ndukone bayanze basyo luma kwako usiniwone na niwito muthenyani wo mundi endire nda kumuthocha Bishop nikana tukethie na tuikwatiania vamwe andini wa kilungu. Karibu sana nyenitoa Auntie Carol Bishop. Wow. Mzee mwendwa we bala we nienda ukuya we mwathime we muthenyani wa mundi we mwathime nda muthenyani wa mundi ni ase we mwathime niki nundu akwina muthenyani wa mundi tukuimbanisia nesa andasia we museze bala we masito makwalita Bishop Jonathan Muthoka kwanza mkanengi ni mheshimiwa Munyube na ni Bishop mwetikicha mauta kondo akutabanya ndeto yangai kote Bishop isitwa ni Bishop wito na kwetikiwa mauta ni na kanisa wito wa Jesus Liberation Ministry International tibaya Kayole katikati wa Kayole along Church Road pamoja kwa nda school ito wa Liberation Academy kwa we bau nuoga wandu wasio ndidi 27 ndidi na maundo maingi na inza nziokie noga bukuye upo museo upo wako lolomelia mosi wako mwaitu niki ukwenda osemba kuma musi na niki ukwenda kutia siana na inya maithina niki wa matie niki wa akie kuiba fees niki wa akie kusubia musi wako oyasia kwena musi umundi nukuwa neto itona okutunga musi ina na asiati ikaitwa ambiye kwa kuboya nundu undu wonde wanengwa mboya mbe ngai nolikelela ikaitwa boya asa isitwani ya Yesu Kristo nogile kwa kombe wa TV yonde na bewa mwithukisia wonde ola otwithukisi na manene ya kwigwa kusio munani wa mundi na manene ya thayu wa kuelewa na chonde kila chana ngamitwano na kiumania isitwani ya Yesu Kristo ekatu jambia na andikalo ukatunenge muwo wango na withiani wa kibeba nikanatu nene twipamwe mumaitha wakwana nga unene wo mundi twamulea na twanene mitambo yonde nikanoka ate uduthio na kukilia misi yaitu taika ni kwenda ngai ni sitwa Yesu Kristo twawenda ikia amen karibu sana asante Bishop tuyambia nundu kipindi ki musi kana family yambiwe ni ngai kabisa na nundu family yambiwe ni ngai nusio tukambia na kusoma maandiko nundu kila tunena ndizya ba
ni mitwano na mitwano pataingwa mitwano pai andu nthinu pataingwa mitwano patingwa kuendezya thayo ununga iwai na moloto wa kumba mundu ko unu sio tukasoma Biblia ibuni ya Mathayo kilungu cha 19 na muswa wa 5 na wa 6 kilungu kielesya ibinda imwe Yesu okitaka kulwa ni abalisi na anganga na atongo imani na moga mamukulia yoi mundu ni waele utia muka na kamutia obyo nundu akwina miao ya Mose zaiti kana mundu no atie muka niguye zaidi amakula je Yesu takumutata oundu andu amwe matata kwethiana na kwe certify kwesela maandiko asu mawere bindayu kana nyeno ndiye kivetiki ndio twa kingi na mati yotia ni omugo kamunenge undu kila cyane munane osu ndio ndabyo Biblia yaiti ebukuni ya Mathayo kilungu cha 19 na muswa wa 5 na wa 6 na wezetaho na Asia kondo wao mundu akatia ithe na nyinya na akalumania na muka wake na me eli makethwa mwi umwe ona matwikite tieli ingi indi ni mwi umwe alanga yulumanitie indi mundu ndaka matanie alanga yulumanitie mundu ndaka matanie indi chuti cho kiende dini wa thayo utwe naguo nicho kitumitoka na topiki kwa siati luma kwaku nundu andu ni maumie kuomisie andu ni maendienza atumia matiye misinange mozo misina atumia matiye misinange mathimaya na kwilobi ibeti nitiye misi ikabanga nizo thukumia mutie na musea iti wa asiana na kiu ni opposite of what is expected ko nipo tukwasiati luma kwaku angimethiwe na Yesu kana pakwa kwa tipa sio kwangania iko kusio kana kenda na atwe ne ngania ula twasoma imwe nitha niende neza mbe wondu niende umunthu ucio usungio luma kwaku haleluya asante yangu karibu sana Bishop nundu wako sio ketia asante na wewe tubau mwewene kwa luma kwaku yes wewe usembere niki walotu siaisie walotu iloele ndeto nisu luma kwako aina buno go base imagine buno go base ai andu mona nositina wandu nikwithia wona kuyanza uko na karota wikalanesa lakini ukalika bundini kwake mimi batonya karo yango tabikini ani urebe nesa andu maloeli langi nyumba kamwe baka igwika mundu mundu ndeke anda byemewa muzyaja yani kutono koma na mundu kona ekunete langi nake kuna suit na mundu ni masiopi umuzetu aileswa indi kwake ayuma nyomba deto ila wepewa ayuma nyomba maisha la wekaleta kwake nyomba no mwiaitete wekoma na mundu mena kyongekite suit indi yani akale kumya ngwa apo nyange do mongo wonde apo nyangitwe na akundani onange makunitwe kezende umanya ekita indi ekite suit kwanza obisi ndo I don't want to talk to anybody indi kwake nyumba nda sauti ndingwa sauti onandokile kwa umetwa nenu luma kwako na obeka wala asante na indi tubalike musyaisha wa Mutongoi TV nito tho cha ingine kana usaidia netwa kwate ania na mbao tho cha Bishop ne kana utulike onena ni ani witu wa omunde wa luma kwako nateasya musi kwaku umutwano ni waku aumwakie kala kathamani luma yovu kathama kumwambi kathamani mutona mwambi mwiko mekoto nini mutaingwa kindu uketha mwambi mwikala tutinge twatupila indi mwe na sofa set pau ekotoloka pau kathama kukau no bobe mu umau atu no bobe thayo umau na iwa ya siai nduka those kisululu kila wambie na choni kwitha nutho wienga exactly nundu maisha mabinduka wakacioke kala kasululu ene we okay chuo ya mboye sisi akusaka sululuni Bishop yes elete kwa siai luma kwaku tuitabia au na tuyasiata ila tukwazia luma kwaku andwala tutangetiete ni mundu withitwe na musi patu yu nene andu meta wa milanga nundu mulanga ndena kwake mulangani mundu utengwa kwake ndengwa nyumba ndengwa siana ndengwa kibeti dena mbele wala nyuma pat ila tukwazia
luma kwaku andwala tunenea ni mundu waendie kwibania na mundu waendie kwibagwa na meonthe makwata na mazia ekatwambiye musi na mathi mambiye musi ukwitwa kwa ngangania na kwa mwana angania kwa ngangania ni kwa mundu muka fulani witaniwe na musi fulani na kwa mwana angania ni mundu ekwitwa mwana angania nundu akwintha ni withitwe mwithianu na katwana zila wamina utwana maundu ni mapinduka onesitwa ni binduka ukambia kwitwa esitwa yingi eka zila unetawa be ukamba kweka kwitwa kibizi ukambia kwitwa mutumia kutu inene mutumia na kibeti mundu wina kwake numbi wa Biblia yaiti na sisi enda mundu akatwana akate nyake neve na ukwata na namuka na onthe maketwa kindu kimwe yu andu ametwa kindu kimwe maenda kwikala pandu meimwe no ize amayukiana meika maundu meimwe neswania pamwe mebanga pamwe yu makenda na pandu bobe kwitwa kwo yu pau kwo ni bobe kwazia yu luma pau kwo kwenyu nundu bobe bobeta wa kwaku that is where you belong luma pau na ila kwazia luma pau kwaku di kwa meaning ile nundu the meaning be musi tamusi na lisio kwa inomba yes musi tamusi na lisio kayo saingi meaning ingia kana ikala na mukau eweka yani wanusu waku yani wanamutumia wa uzu waku eweka kwa luma kwaku ekakuona andwangi kuya ekakuona misingi kuya tanzio ekakuona misingi ku mundu ngi kuya tamusio ni kwenda komania na kekite suti na opete tayaje lo kana ya green tayisu no kwendete omini ndo kuona luma kwaku pau ejobie luma kwaku Bishop ungiwa kwitwa atwate aita ana asia wendoma na sura ya mundu mukanesa msise kioko amuka amuka baina abe kwefanya ngoma Bishop ni sawa twinena nandu ala mena misi mena mitwa na iwa atuelesea nesa watabia na umotu unene omunthi tikuya malume ko kana kila mundu alume kwake na ni chawo andu ni methitwe maitia mitwano makatuloka yani wethe mundu ucio mutwano lakini ndevo I'm telling you you umunthi watu inene wazi baingwa kwa bithana no matabisi ugo kabisa karo ekango tabi endhape kindu kiende na kukuna misi ni kindu kiechetwa kutanisia nundu oyu tunena ba mitwano mingi zikalite ikusaniti ngali kwenu na ngali kwenu na ndo ingi mekalile mitwano nila zitawa na Swahili kufumilia ndoa yani magiti to ufumilia magiti rukweyo mesia na aingi ni mabikie pandu wesa ile uwa mundu wesa kwa janye changa inakola nakola changa inakola ula lugha ya mtaa mimi nimewacha na hapo sirudi na yu nipo kuona aka aingi malikile matao kumbe si ni kuya kamatiete kwo makatia siana natumia mo na mundu kona kila akathilobi na andai lobi atonavia kamina moi wambe wa kele wa katatu onapata ingwa communication siana isio baya musina mzee ano maende na kwikala atumiangi maukala muraji ati mandawia na etia kibetibu na siana na ni wathi indi daka kuna simu daka manasele usiende hata na muziuzu no wende na keso sio ka oke kwithia musi wende ange mati yemisizo na mathi kuiwa ila yitawa misina kana ndusio na mundu wizethia ndenuka kwake indi athukuma atwaite liu na mbesa pandu pangi siana cia mutui isiake siethina ko kwanzie mkanengi mitwano ila twinayo matuko thina thina na andu mathini ye mitwano ni ukeza kuona mundu okila kesucia kuna mundu ethita ukeza kuona okila akabika level ukeza nde umanyakana ani ona nde umanyakana siana ukepe andu angi waenda ku soko ni wenda kwithia mundu atwaniwe yo indi eza mukuka kuma kwacha dina saasta sio tuku na ndezi kwake kwiwege ku nibo ngwazi ati mitwano thina thina na andu matiete mitwano
no kwenda twina kamwe na ni tungi akamu mubya muno akagaya mwathime na ngaya mutana mtu alimwa niki nundu akwenda amwe nimeyumisi na ni nenu ni MCA ofisini kwa pokando mazito tedi kila kwacha ndi udumiando kila saa moja ndi udumiando kila saa kwa ofisini ndi udumiando na especially yusukuru da wipinguiwe ukethia akamabangite line ofisini na onde kiyo chono kimu mwana asome na uwa makule na atumia maiba ni maendie ona ndatwandikia abalwa ona ndeze tuisage na yusinu yes ibwikitwe naka na mwani endo mukule atumia na niendo kule aume we mundu ume watiye kwa kumusi nienda nguboye mboya oimwe ngaya uthe na okunwe akilisu yaku win the wisi kana watiye pala pato no kutedia na bawe kalite muthe nomwe pakathela no kenda kusyoka kwa kumusi. Hai Bishop yes ni chao chokela kiutumando matia mitwano makatia nesie ukethia mundu usu okay no tutwanite bado tayari boss tayari kindu kila kiuchangia ando gotia mesi kagora tukakengwe mundu ngi dilando mami no twana na mwatwana mweli penda na expectations itatu kindu cha mbe expectation ya mbe ni kuyaniwa mapata maku mamwe na ila utukwazi mapata maku mamwe ni alameta wanasungu sexual life yes which involves sex care friendship ni unyanya kindu cha muthe yes kindu chake ni financial support dukakengwe mundu be mutwano wina maana pata ingo financial support na financial support iko ndukwile zi financial support akaingimoka na zile akananye na akitothio sobewa onaende na mbeza we akitothio sobewa na twana lwatu ndoka atia ni twa munduzu onaliu kaya ni wa munduzu kia tukekia ni cha munduzu saluni ukathi ni cha munduzu wa mutwa kwambo ututabia hii Bishop you Bishop tutioke ndeto yes tutabie ndeto hii kwa asia hii mundu mukani mutethesia what does it ndipo nukite ju bo nukite ku aingi mayuka na mentality akananye noka kwe watakanyinya ala na mugeta wakanyinya ka githombe ko buya wako ni uko mabu kaitwelu na kaitethia na kaitsonga na yuna mwa umeangi maitwana mwe no weso family nyingi ciambia onde meba yende piu ona matena buya niki nundu ila mwe wa mina kwenda na isia ya kwenda twana ukalio twana zende odikile na ini kabana yuko kitotwana kutekwa kana mwaki ndo bawloisi lakini wise angi matwana mundu aikala maisha wise maisha asu ila financial expectation mama alio miona ambia kona deo tumeonyo neza deo tumikia indi atulo kana mundu ti kwenda nde kwenda kumutumikia ni kwenda okwati windi na yupala pe na thina ni especially wezo twa mundu mukawe na wia weze ndeti kilotu miambeza siake na kumbe bile kwendera mutethesia na wokio tethesia ini ndo tethesia wewe aje kutethesia kwako ni kubwangwa kusiasiana na kuzia pauni twambio baluka nundu ando bile acha mutweka kindu kimwe mutweka one thing na ila we kindu kimwe nda yemini ukabonya mweme ni ndotewe wabonywa nundu you feel you yani we katika his shoes expectation ya karatu nikiru kitwa security kana protection ukatwawa ni mundu no ya ndugu wewe na security na security bali involve food clothing and shelter yes kuno ngina mundu lo kutwaite uilu kuza nukuwa yes you have a shelter na kimwiki utumandu makia mitwano nundu mundu ukakazizia akethia ndena food then a shelter then a clothing hani maisha nitamanyi tu basic needs yumitwa ni mundu aikule ubani kalite ata na maende na usiasiana baziana hii ikienda yenda fees siana ikienda yenda bantu bakwikala siana ikienda yenda maisha masio ayu amwe maisisi mayona ndola manasoma namo manainda namo ni maende ye ndazi akabane go kitotia museu kana akayugune guna botia kibitikini ngamanda nyo wea usinu banda wa mundu muka aitia muse nundu na yoko na ila basic needs yekata sikwena na mwatumiange matia as family nundu akwenda ila need yambe
ila social need yes be uka uyambo umepatiwa na umepatiwa niki nundu kwa mfano bila kuetele unyombesu bila kuete sabuni nyombesu ini naramwa bila kutunenga nembezi sia saluni ndio kule uba hai nyewe ikata nyewe naenda no boy ngwara you ni ekongita nyewe na mahitaji ndo ngita ekani nguteria mundu muka ona enda mahitaji magu mayo bikiwa tafadhali bikia mwemi ukwanzia la jailete nundu usu nijo chanzo cha mugo musieni usu visho yes kuna kaukiona kau niyo kovida ani mundu ndiye chumba kiima yes nanaita yutu kamuthia kamwai yes na kuna sherehe weekend na sikoko ile mundu usi waendie anozia kamusala na athi naza uka Tuesday kana Monday ateke ekangora bikaro au ndiba udina za kweli andikaro ekangora bikaro ona feelings nienda kindu ki mwele kila mundu ndonje izi na nienda wonje izi ukwatika naenda ukaandike bana na kalamu katune ka red kana your sex life katika your marriage is ile attached to any material artifact petanga na material pasa na mibile yake mwi na mianele yake mwi niki nundu wa combine ile baingo muthenya muka enjoy maisha suma marriage nundu baingo muthenya mukenda mwina zile ciothe ciani needs cienda I change it as you move on angimenda na food na shelter na clothing babika abantu makazi menda mobility na mobility nengale anoga mota na you wiza hithi you no we kuna kono ngule ingale ukandete indi ko and that way utumia sex tanzia ya kupush your agenda then nduka enjoy sex bongo asiate kwala mutwani tetapata dukata tobulania maisha market andani na sinduila uku expect ukwata mabika ndani abaikulwa oto mabiye baye kindekane wa mwita sweetheart darling babe cha muteke ndo wezo thika wethi ona kitanda kipo mattress ipo inde waje bande uma pane mbikiera niende abailu mbwete ya baili ayo indi mwabika level ya mahitaji ikala inde mesani yini ekangora bya ibo wono kete nikana tukonia ba mesani ambaka akathiso ko witina ukilete wariro ruka kesi tamasai nenda kunenga experience ya kata ni mundu muka for example ithi karo no thukuma muse maybe ndena we kana ekala nyumba twasi na nyene na umakuita yungu makoza azita imagine sio tuko yes na ndivika with ya maybe ambelelebu kabisa enda leu yes wo tuko kabisa kila kenu na wani muno akili na kabisa oyi waga ngibujuma odelela yibe kule wetu kula ja anu waitwana na nienda weswanie muno andu twitwane thia andu twenda ndo kama kule ati witwa Karo Mwezi Karo Mwezi ukamwenda ngania kwa sio na kwa dhuku kwa wau na kwa health ngamwenda na wewe kasia ngamwenda my friend with a wewe ba nganga nundu unoete ukamwenda utanoete ukamwenda as long as na Paulo oka ongela kindu asiati na mweka patana inyu ene kwa ene atio jila mwegwa na pamu mwambo taanisia kuondwa mboya na mwamina mboya mwesi okiane yu Paulo ni wezi kindu ki mboya na mara mara yes na iwezi neza kikana okwa kwa maono buno na mukwewe kana mukenda otondu kwa mfano mundi ni I lost my brother lakini na lose my brother you besi ndo imwe nyemwene ona mesi la matebo nundu what way is the pleasure is not there no kuya to maundu uta avoid Paulo amina maundu utatona kwa avoid na yu amia indi mwamina siokiania hiyo ingi nikana umwikomwe dakeze kutatwa payenza nundu Karo ila woka imagine nuko abatia muzee wako nake muzee uzi niwe manager wa ofisini
na atongwezie aka mailesua atongwezie aka mezi kwikiangwa atongwezie aka mezi usebya nzui amwe no kwina ne ombe mbe wako mato amwe no kwina mena shape nzio na pinga nzio mbe wako na zino woka wa mukoni awe osugo nde akomotu kwa yete akomotu kwa zilititie akomotu kwa hawete agwezobete ndolika box alo na ndolika box egwezo mwe akikoko aniki epetange koya we ewe na yukwasia ya mukaye kiatai how to your committee na yendo thandi kwa bisinu kwetse kireke boss you look smart, welcome, wow, can I make for you a cup of tea my friend ina jonete ilanduzyo tu weta diambia zawadi hello mutumia ayonwa maishangi hayi imagine indi kona atwe ye the wrong character na ono no mundu uthukuma nake mauma oleti na yu aingi mamuno ndo amune desperate mazie ndiye na umonya la maisha gina aibi kopsi ne kitikivila kipanguli lwe briefcase ne bikiwe computer ne diwe na ya pingwa na ye kiwa password kila kintu jo the report ni wataiwe kwize yes ne kuwa yes somebody cares lunch time wa kula boss what are you taking time for lunch hello na kuwe ona kasimu nduneza ikata nduneza kuna kasimu kama mjewe yani na mundu omushungulikia every second every minute no kwazia we no kwazia kibeti nondu ila kumeza nyaku no kwazia ndizi anaitwa na kwazia tafata de mutwa nono kwa ekakukwekia murse wa kumatatwani paulo utabize neza kosyo na kodhuku muthengeze bakube muthengeze bakube unungu kwitengeja tutwitwayo no ibwikia no kwate yabu luma kwakuwe luma kwaku lumya kwaku tio vice versa yes na onaume notawo na kuwe mundume wabika onando no etata ekakwekwe ngati wikomake natsa eka naze yambi noema na umundu zu nekwetelete weseiwa we ile loko manyaka loko ka ndokilo mana we ile loka lolo ndokilo mana penda yes luma kwako luma kwako ingone nani witu nyani wa mundi na tuibauna tuingilila na tuikumabu ene kwithia tuibana tuikuthama ne kwithia ati mitwano ndithendine maundu maithukie nyumba zithukie mitwano yes nyumba ciakanie mwaki andu meonthini kabisa na nibo tubia na indi bonde bala utusiaise muthenyani wa mundi nenda ukulikana kana kini kilungu cha kathama ka wendo la kukukiawa katatu kwambia saa inya nginya saa sianata saa 6 utuko kate na ni wa katatu mundi wa katatu wa matiku thandatu mwini wa katano mwaka wa 2023 saa inya ndatika 33 isani ambe ya kilungu ki cha kathama ka wendo noketha wione kulio kwitene kana ukethia wono nenani yawe yendo comment yo kindu welcome bishop wingi ndini wa kilungu ambia na ndeto Mutongo TV no yandika kwa namba ya 23915 no yambia na Mutongo TV ngarandi kwate utumani waku okwa mituke yeto antikarona nake Bishop Jonathan Muthoka muthenyani wa umundi twinene ayulua maundu ala methi tumaikika mitwano ni aingi makasi ni ngumaluka ingi makasi ni nakola mutwano su ni nathi ukatia siana ukatia muse ukatia kibeti na mayambe yothina na tuyasiati luma kwaku kaya nzoko na tababa seo imagine tivo baseo unaona kuona karo umaluka huko na baukwake tababa seo yani ukakuwa ni woka yetu bo ona nduto boa so kila mundu no wisi makala mekwake unuma biubete na luma ni na makaa mako iyo meanesia na makaa mako Bishop was ekabura bigini nienda kuyati wane na kind of very important paunzo kuona tabopasio yes kila mutwano wonde theoswa kwenda na challenges yawe na kila mundu ume eundula wake wendete yes na ngaine muhimu no akwari na thazia ando kuyana na nondu matona kulikana na kwenda mutumio mwe anaandikizia embia
anatwa ona mukata muthuku na yu ibida imwe anatwa ona mukata muthuku na ona muka wa munyanya eta we wisi kwikala na mume neta na ko mwikaneza numuri no mu matembea na matembea mathi muci kwake na mathi muci kwake mailiendi kwa mtu miaka na kwa friend yake mathi omekala na nundu akama mazi ya thitho yani kia wango na kutuku thitho yimbetia kutuku imbetia weze ria no wene kila kiende na mathi mauwe waliu na mauwe waliu maete waliu na yu cha kusenganikana kibitu chu cha ate liu kina kitio mai ya mesa na chabe toka chathi mo iboya mo la kwiboya ni bandu beni anagi kalabu ke na mo chao maendeo ya nini chathi mutumia leo kuli akitoa apendu kiolonga mwe kana ndiati kwa ituboya tuende ya Wale babo katendi na ke kwake ndao na kiugika na aidha ayezi mukani wa muthuku wa muthuku indi wake amwete ambako kama kamwenda ti ona themba kozadie katwambe boya liu na kila bandu wale amba kuboya yes de wale boya indi papa leo boya na e watu ende twiboya tuende mekalanga esi nimekwete kiu eza kuwala mutumia aje na no mweta kiu kiu chaetwe no mweta yes mekalanga ezi nimekukothamwa moko immediately eza kwira nangania no twete ikujo thama moko maina thagwe mundu choka chaiwabu nemo methambi no sio mala na yu mamina kukona maundu acio onthe maumala na mutumia ande quality na mbona no na munyanya we no tanu mingi muno kuye muziku kwake muzite kukusio ili na ize nethia maundu ala meka kwa timo nenye ni ndani complain ite kuyenza da jaga makwatia cho mando oteza cho ambia bishop dina bangi kuma juku irambe ndika loma kwa ndiloma kwa ninjere kebetikala ketio pio na kwa ndo kuyati yumundu mugozi wona hata muzio ba no kwinda we ukamunengwa chuma kimu umutunga kwacha saa 10 na ile ukasioni na kola muzio zuona ayo the jakuye no kwinda kwake akoma witembu kana kunite kingo kana ku abunangeti andu uteumana ni asiati usuwi na kimumanyani tie nake ikala nosu course lungania na imana tia university na kwina miaka 70 duipota na matambia masiana tia university ulungania na zile tia university tia miaka 20 na kwina miaka 65 wacha tepe kinumuto no kwambia kiucha akulunja ikalachu loisonga cho baidu luma kwaku wone thai amen wana naingela amen we haleluya yukitangulie yo kathama kamuketi akathama chau kathama hayo tuketi akathama ndo kwinda kila mwambio wa kindu wambia from a point na family nitakithama cha wendo na jitu asiati nikana family ya kike no nginya yakwe katika pandu patulu kathama ni pandu patulu na bau patulu ni ngone yaku nundu ngo yakwindaye kuye mauni ngoyi nda utulu ni kwanzayo ngoyi ulu ko utwenda wake muzi waku kithamani cha ngoo yaku na ni kithamani cha wendo nundu wendo wambia ngone nicho kitu tuketa kathama ka wendo luma kwako hey we ni badhuku ni badhuku au metangala haleluya ndizo mali kati zo mali kwa vai yes na mabandi kwa mbadha kunje kupia kenda msake na yazo nikana nondu biblia yaiti yaje na kwa ningu mwa oula ukamweka muka wake ati okondu wa ulalai na aitwa ungi nunu lala na ula wimutwa usu weketwe onake nunu lala ani mandi patongelela halo patongelela ula na kwa ningu mwa oula ukamweka ifakteka ekanzome yuonze kuma wa namba 1 utuzomye ngina namba 1 akanile kuma namba 1 yati ati mamwa niki indi mose we aiye kunengane balua wa kutanisya na kumweka mundu muka wake amea mose kondu wa wumu wango sienyu niwe etikilile mweke akameme
ko Mose ndanenga ne watho ni kwinda anengero watho ni Ngai matabisi andu menda kwigwa andu meta wa akora matethikie kindu matabwe Mose maana ngali kwenu maana ngali kwenu nginya Ngai yetsofika bandu anoa akita kwa chendi kitomamelia na ndi atembuka na mamerwa no wathela ko Yesu amea andu aingi manengwe mia kwa nondu mwenda kwianisi indi uti we violate na we umeati na kwa ningu mwia yu amanenga undu taile kwinda kili oula ukamweka muka wake atio kwa kondu wa ulalai yani atio mukwatitie ndini wa ulalai maundu alangi ndoko ni amukau ekanamo maundu alangi wazi amu ndakwika ekanamo and that ulalai ekala nake atio ulalai ona ikumanga ikala nake ni kiumo chuni we mandie kala kebu na aitwa ungi uloka ekamuka wake atio kwala na itwa ungi yugwe watwana ni walala na kuwa twawa ni walala na kuwe watiwa waendo twawa ni walala Bishop aswe maandiko mundu gali tune magadimo haleluya magadimo nundu ba ni luma kwako ethe nukwenda kuona Ngai luma kwako mundu mukosu wendo mutwa pekindu woni nthini wake kisio na kiu woni nthini wake kisio ekathi nthene yo covenant yaku nake wizethia onoko no thuku ngindu mutia peka usio wonie nundu painga muthenya ono mundu mwikalite mukale ukosana na nienda ndungirile kiu wina mukau mwikalite mwile akupitukana nundu mathoka mechondo ni kibu maile okalani kauni ngwenda wikieta principle of marriage marriage is built on conflicts and the solutions of conflicts the more you solve issues the more you become closer no kathikwi their marriage and on them kalame mathete nywe pe umuntu ukengolongi pe widanilo wibithile ulongi na umwifanyia indi palasinu ni reality muyame sana kwa mwembeza chako mbona ndi usiona ndicha ukiende yes tiati ukona muka unondawe yani na ndona kilo kutethea jacho na ndumukula sia wazinyenye amaman na gwe kwa kikondo ya kondo no gamani ai hiyo ndana mwana yani unakufa kikondoni yani ukileta vindia upindite wapindite itausia uyanda ni stomach ulcers ni mundunga atabiwa nu mundunga atethewa nu wezethia yani with the acid mwi hati nundu wa musala wake no kikalio njuka kulia ni bezi yaku utwaba na no tutethanya kusomithia ciana no tutethanya kuwako nyombeno yitu no tutethanya kuika nundu mundu ni mutethecia nake museni mutethecia wakibetiki kuma ile kala mutethianisi all the time ona mathi na tethianisi haleluya asante we okay sawa unenene mwitu mundini luma kwako baanza eko susuna ekagundo sembete kwa nandu matakala ko nindi makurire nyumwe kalata kwen nindi mathikuza luni ni makambio weta muse makambio weta kamo ko ilabu ni makambia kwa mali muzi wako wezera muzuzu na musamo tafadhali luma kwako tungiania kwako aka kwaku uwasovaseti kwaku uwasibila chako kala kwaku halo heka ugwa muzi waku ngwa luma kwaku sure haleluya asante mundu mwemene amen yes ona wanithia nazia amen ndezi asante sana kwa line tuende na utambane mwembi ni wakilungu cha kadhama ka wenda muthinyane wa umundi isaya mbe ya kilunguki otondo kikokia kilawa karatu endi tuenenea yulua kuluma mutwano ni waku kuluma musi kwaku nundu baanza tia ine baseo muno muvya kwa line tuende na utambane vamwe kioni kitu Mutongo TV ondomwe na Facebook na YouTube tuibau tukwatianite moja kwa moja na ke Bishop Jonathan Muthoka unakuitwa Isaac Mumo asante sana umbite confirm we Honorable Bishop Muthoka we mukethie
nina getheka nda na getheka Isaac Mugo sorry Isaac Mugo isu ingine mgeza kutabia miki musyoke kasya ovanduluni kasi keo makweni county niko tuned beta wanduluni I tell you yes nduluni zina ndo makwa ina nazini makwaku elewi Facebook indi na utuandike utumani wau utumani mukubi wa 23915 no kyame ya nandeto Mutongoi TV 23915 ambia nandeto Mutongoi TV yaindi tuende onaonanania witu muthenyani wa omundi tuisisia maybe ni tuminyau itumaandu maumaluka nzawa mutwano Bishop ni waelesia na no tuomanya kuma kwake yetu tuana kwika hata na kana undoni mwitikilie ni Biblia kanisa yena muba yena kianda chao ndini wayo lakini tutana bikabu Bishop enda kumanati nidi antokane twatwana naitwa ambia kwikasiana itwa amesiosiana ile itatu na twaye ya osia biko bandu sio siana siambia kuka ndini wa mutwano nikitumi kitono tuma twambia kuti tutiana mutwano wakulie kulwe sio muno na wakulie kulwe sio ni isungia na level itatu pe kana kanini tukenge tutena decision pe twana twa katikati twambi youth school na mahitaji mambata na be siana siumali le na sia kwata wia na sia twana na sia kana ambie wetu ukenge kana wetu ukenge twindana maundu maingi muno mundu tuzengemea ainyamo na tu wailoko na mundu maitanze nundu asiana ni either kibeti kisize chone siana hii ite utendwa undu bailite niwo siana ni tumia na matanisi na especially enda we mutumia ulamu mususu nuteza siana izu na muka ebara na isiana ni utuamba kwathuka nikana nundu wa security ya siana siana sia katikati hii pa secondary primary ni utumia ndo matanisi na izu issue ni ya mahitaji nundu mahitaji menda mongeleka na ando ingi pa undi mama kwa theto mbc nikana maende mpaka mande siana sio isome ojundi sia TV no na kamana kamwe kayasia ko inya woni wa matiye na kalie na kekala noswe na yuni imagine by the way na kama kwa na kona na nikatawa ngaliko sia tawa kulu na ila nazia kana ka unaona umundi ukenda mus ithe wakwe ebo na inya kebo na kana kukaenda kezile mawizelo azu ni utuma kibeti kuma musiki kati manda wia nikana kana kakatete kani utuma mutumia ende course ya kana kutezeka ni kibeti atia muka nakatoka nakoma kana kauni indi ekatutie isu nundu isu ni zindu ito non tamino ni mokwati pala kindu kieme ni sianane I sina mbesa nundu ila siana nyingi sioka sienda sina mbesa na kindi kindu ni witness siete practically ni tendia asia ya mwini matendia kwanya siana uiza pe siana imu sipata na ithe be wa inyawo na ingi sipata na inyawo be wethe no kona akana kaumia ngili kana koza simuka katumia nyake ngili 10 indi kaitumia thake ngili 5 kana no kaitumia thake maana 5 na cha ajabu uithe ni wakasomethie kuma mwambio nginya kathi kumala indi ithe nyake ni wosie ciana isu aikunza na acione thia kana musi ithe wonde maana na dena tedi na ona tita muno kitumene kiu ni utuma ciana ni utuma no matani na makaya konena nundu weka wezike ya tunja mutumia tosu ni wate kila kindu account sio ketio thesi andi to zero aisomithia ciana cie muteria inde uko bika bandu thia inyawo niwe mundu bweti mundu kaenda pe kana kama the board tafadhali mwikalo wa muthembozu ungamia na yana nyasei na inyase imaka ekaikumbia ciana na kucionya kana maithemo maimana na akuwe mutumia undu wiza kwitha wina bahati ciana cia kwitha niwe cikwendete mbewa inyawo ekakulumia kiu no imona zinyawo nde maana nundu pe bandu bebika enda niwe ewa abinyika ebetange engo kulia Bishop tunaendelea muno nichao kituma ayu ciana ibika point ya sikatumia ithena nyake mbesa maaniti maleo tumo bandu bamwini iwe kangulabie ngayombia ndu na kituje kikibathokani nundu kwisiana imwe
cianite ciona inyawo nitawe musio mbewethewo na wize maha kwata mwana wa kwithiwa na kiwango cha kuelewa kana ase yani meanene na especially pia ase disciplinarian na muno aume ni mama god that na disciplinarian na wize ithia ciana imuni kwa granges ikaje ni twakuna wa muno ni the witu lakini ndamu kunani kwithe ndamu amu correct ya makosasu nikana wiyosu kona wina wowe wiukwata nundu kenda utiyo witha labda wiyo njangili ambi yo nywa bangi ambi yo nyoki no atwika mundu tekwo lakini nundu a strictness yake ni wasomye ngina wetso kwara ndigili ona niwe welendo ichuka kula kamwe andadi kondo akondeaneza haleluya ambo ya tungili tukilisiyo komi na nundu agwethe nya wenyu nyawo amona ziani tawe o sympathize namo makita ona ani tawe musio now the other way of the life you pe andu ange maedwe ugezethia uinya woni wa makoni yake balwa ithe wonda ungawe yatwike mulevi na oza nona ndo asima weketha kani na kwata maisha yangi pia tumia mama thembozu na ndi ciana cioka kukila niwe kwambia kwiko na kithuya kazi ciana indi ciapo na oi ciana no ciese neza kimundu la wacie iye muno ni nyawo kuize ya metendi kusupport inya wo muno nienda na asiati mwana aza mwendwa mwetu aza mwendwa we mundu ombethukisie na yuwe na level ya kuthukuma onaende the akuda utethacia ni wathukumie nikana uke ndino mungamie undu twana kungamenya waku na onthe makuo ndumwe nundu wathimo waku ukauma bau wambio maania ni wambio thinanthi kiumo icharika wow asante iko aje ni wewe wia nesa na nenda tuseke kidogo baba twana tunini tutu ukenge wasia tutengemea tuithina muno tutengemea ainya lakini vena thina tinaje tutengemea na ziati kani correct kau na ziati twana tu mathina mo ti maingi ta mama rabai nundu mathina ma ciana isu mostly ni food clothing and shelter na yu nundu akwinda maitaje mainambo move very fast ni matenda akwinda matema ingi ko ne matonyo bikiko kwa mituke yue yes. Ndangumie ngo Yesu ya omwana ndena mathina we no mane mathina lakini pena mathina me katikati wa kibeti na muse mamwano munini yes mamwano munini wethi ai ndokio kumwe ba katikati ao mwani wene karo alikaro na au ni baba jida yu kila kinge yu na ndivyo azia no sembela ekade chokebu asante kondo ndongo yu enda twasizia in that line twana tutu nini yu thino la munene twithana tuo na pala asema ke osembela yes chagua wane na kaunda yu pia moka make kwatania twana tu yes na make kwatala twana tu ugetheria museo ucu no aenda kuungwa na mitwana nyingi ndana thina pa kana nikambe na kakeli na kakatatu ni kinundu kyaka moka makabanga moyu wia wote muse kana kambe concentration nika shift ekathi mwana ni mwanani kwa kakeli concentration mwanani museo na ndonga we mundu na cha ajabu ebinda yao koma twana ndo komwe ba katikati kitana 6x6 muzee koma la kuya ugelo la randa kuna kibiri koma la kuya na yino wekala kwenda kukila ukengala kwenu eka no komizia mwana kana twana itwe mwana no kwa mwicha mwana kwa muzia mwana so kwa hivyo kwaziati kwa allow them mitwa none mundu kuno gotwe sili nyene tungianga imu yana ndo kwenda ndina ndikatika levels lakini nitwa ile kuelewa kila kitu ma andomenda na baby court kana katanda kakana ni kana ula wendo wa inya nethe ndugeze kwenda wena Kiswahili pote kumwana ndailete kwa mwana ndaile kukakiwa katikati wandu eli matwanite na ilo kathithi andu mekwika kiu asuna andu mate na bakwelewa mutwana ni chau ni maile kuelewa kana illa tungetha nezikana kula kwata na ko na kwikalanya me pamwe ni kwina maana muno kana kaka mandhiwe kautele bandu rumuni ezu kamina kuongwa na kakia kiwa kakoma katwawe kakomuonesa na indi yu mwende ya maisha lamenyu mwamia kwenda maisha lamenyu undukeza kuiwa kama kambia kukuna kanyolo chukaimanda nono yu amuka
wendo ukonjo ingi na tuo twana rumwetu sio twari ukonga juko kamino bona ko kai koma ga haleluya indi be tungi tutakoma na guo na utuko ndikuya kuthei yu weza inda na kana ka muthembo sumo maitwa kwa wa matunge ka gutedi kana ku ule kwikala ako make sure wa ona kapa akakale kajaka koma ka toloka nini na ikadisturb kidogo ni kana to shift wendo tuko twingi tulio koma muthenya tulio koma tuko ni kwenda twinda na guonthe tukomete na ina utuko ni binda ya uthauka kwa projecta kayona nduma yoka kando kuna kelele kuza kakunde kelele that is disturbance and don't allow it with na akili ya control kondo ni kana ndati ndakaumie naku ndukaumie wize kwithia wina waoni wa mutwana thank you we nikwatendi musesia wa Mutongoi TV balao tukwatitie kioni chaku kwisila Facebook kwisila YouTube ende no tukwatie na nikwate niwende na ukwata mautao kuma kwa Bishop Jonathan ekanzo kama mustali kama na kalilikana twangie kwamba kuunga Jessica tungame ebukuni ya ayepese kunicha thandaro no muswa wambe na wakeli na wakatatu waiti ati siana mewi alama muzi yendeni wamwe nundu uzuni wo wailete taiya au na mwen nundu ni wo mwa wambe we na watho taiya au na mwen mundu no taiya ethe na nyake ndenenga nyake silingili 10 na thia gasini mana tano nundu onthe ni meana netwe na wewa usuni wamwe wambe wina watho nikana matukumagmekata magazia nikana kwindosio thini waku no thie enjoy kana wenda no tano thayo ni waku onthe kundi ko ute utaye tha ku ne nyaku wina tano wa thayo ona wenda ina mali we na bailio na baibenduka Neto ni seisu na indi no nginya indi tusisye kila mundu yasisye kwake izi yitu inena na musiaisia wa Mutongoi TV kila mundu ambe yosisya kwake chono chao nethia ndibitukania kiutuma ndaluma kwa museo wakwata luma ba kiutuma kibe tiketa luma yani ni chao kila kiutuma ni chao kila kiutuma kwithiwa kwiliu ndi wanatika itatu twithia tuyamba uthi umuone kidogo na tuisio kithia saa ya keli ilangu ya indi niyo tunenga mwanya waku kuna simu kwandika utumani waku kulio kana kulio simu ni ngwithia ndi unengelea simu saa yingi twasio kithia namba yitu ya 7 na bado yo bukiyone wasisia ona la tu Facebook no miona la tu YouTube alaini mekione kana TV ni sio bado na mbe sio kuna simu iandike tobunde kilungu ni kadhama ka wendo akikukia kila wakati kwambia sainya nginya saa 6 utuku kati wina kwa Antikaro na umundi ni na Bishop Jonathan Muthoka wende na utuku atia wingale kwa siku indi motumani makube kwisila 23915 bado no tukwenda na makunikela kana wisaidia ni twa kwatia ni ava mwetha wina ikulyo kana wiona woni kana ondu kwenda unena ilwa kilunguki indi utumani kwisila 23915 na itwithia Bishop Eva kondo abato sunu kwithia isungie kulyo yaku kana ayo tabia undu kwa ilete kwithia kuilie ikwati ni wekwati yo kindu atika isusi abituka yulua kuluma kila mundu kuluma kwake kuluma mtu anone kwake kuluma muziki wake nundu baanza wona hata boba seo ano ingine mazi ai ina komaniyo nikike kandi akomaniyo nanganie tutambie to komani na kendu isi maybe ukita omona athambite mama ngiwe yandu mbona anaisi achuma mbona ndai isi achuma we yes ila wadata yandu mbona anaisi achuma so isusi achuma ni sione kasi nzeo anu mevoto anesa na maitha ambukanesa lakini aya ndini
no ithi otabatoni. I tell you. Nitusiogethetie. Wabi kawasembete. Yiri Siyogethetie sani, yiri ya kelindi. Umbani kule yaku ngwira ndi unengelea namba ya simu kilungu ni kathama kawendo wina kwa Antikero na Bishop Jonathan Muthoka muthinyani wa umuthi na twinenia yulua kuluma kwaku. Yes. Obu kwaku. Kwa oyu amba kutiwa nesa lakini nduko kila mitambo nesu nitusiokethetie itinawandatika mbutho. Ino ni Mutongoi TV. Ithiandikithie nthini wa Pitch 90Bet kwa silingi 50 na uyithia na ivuso ya kwisinde ya bonus ya kuthokua ya muvakangili 5. Andika SMS na ndeto join tuma kwa ile kenda ina thandatu noti. Lika nthini wa Pitch 90Bet uthauke kateke casino, ligi 90, tournament na virtuals. Yani withauka usinde vau kwa vau vatekwetela ndatika 90. Vocha mundu ungi athauke Pitch 90Bet na wikwata mauti iyo yani bonus nthini wa walanio wa Omoka na Crew. Ithiandikithie ukwate mautanu wa onthe nthini wa website ya pitch90bet.com. Pitch 90Bet, ukumbi wa washindi. Thauka witu iye, betting can be addictive na nukwa alame na ukuu wa miaka 18 kwambata. Pitch 90Bet ni mbandikithie ni BCLB kwisila BCLB number BK0001157. Niwithi tothiukite wimanda uiti mwailu ndukathini kaingi Nature Vital Wellness Center nituetie uyo tuikomania vawote kliniki kitu kila kiva Rubis Petrol Station wakeli wa matuku 5 tukomanie emali kliniki kitu kila kiva Equity Bank wakatatu wa matuku 3 tuikomania Makindu Savannah Hotel wakana wa matuku 1 tuikomania Machinery kanisani wa Baptist Church wakatano wa matuku 8 tuikomania Kibwezi East View Hotel na wathandatu wa matuku 9 tukethi wa Kambu Sidamo Hotel Kalima mwingi tuikomana wakatatu wa matuku 13 va Jamlis Hotel na wakana wa matuku 18 tuikomania Kitui Parkside Villa ukawe kwatie uiti wanda wa natural itaingwa side effects nena na ndakitali oyu kwisila 0722 533 833 kana 0757 590 590. Nature Vital Wellness Center, your home of total wellness. Thoa airtime kwanzia yilaisivyo kwa networks yonthe Safaricom, Airtel na Telcom kwa kudial kana kuvinyia *191# isuni *791# na kila ivinda watho wa airtime wekwatia bonus ya 2%. Ingi Bamba Credo yunenge ivuso ya kutuka agent wa kuthosia airtime vinyia *791 11# na yila wathosia airtime ta agent ukakwata commission ya 2%. Wivo ndhavala uwe Bamba Credo yivo kondu waku kwikithia we connected. Wenda airtime kwa metoki ona wina fuliza Bamba Credo ni munyanya wa vakuvi. Services situ ni masaa 24 kwa muthenya kwa uvumbe yanke ithukisi ilungu situ kuma kiokone nginya wiyo na oinki nukuni namba ino ya simu noti 19 itano noti kenda inya imwe esuni 0794509941. Bamba Credo, symbol, fast, affordable and accessible airtime solutions across Kenya.
Ithiandikithie nthini wa Pitch 90Bet kwa silingi 50 na uyithia na ivuso ya kwisindea bonus ya kuthokua ya muvakangili 5. Andika SMS na ndeto join, tuma kwa ile kenda ina thandatu noti. Lika nthini wa Pitch 90Bet uthauke kateke casino, ligi 90, tournament na virtuals, yani withauka usinde vau kwa vau vatekwetela ndatika 90. Vocha mundu ungi athauke Pitch 90Bet na uikwata mauti iyo, yani bonus nthini wa walanio wa Omoka na Crew. Ithiandikithie ukwate mautanu ao nthini wa website ya pitch90bet.com. Pitch 90Bet, ukumbi wa washindi. Thauka witu iye, betting can be addictive na nukwa alame na ukuu wa miaka 18 kwambata. Pitch 90Bet ni mbandikithie ni BCLB kwisila BCLB number BK0001157. Wima wamwi ni kimwe kati wa sindu ila mundu wa ile kosa na uito na oinki no sio ukethiwa na ndagitali waku ndagitali muvivithie nende na elesia ulu wa Dr. Ndena Herbal Clinic. Wini withenwa ni mawauta mutambuko sukali kwambata kana ukathea kwambata kana ukuthea kwa nthakame kwalwa ni mutwe utavua kati wa mawau angi maingi oyu usungio waku uyukwatava kwa Dr. Ndena Herbal Clinic. Na yu ndagitali Ndena ni uvangite kana ni withe wandakomana naku kila vandu osoko ulaiva kuve naku kila wakwambililia. Dr. Ndena ethi omboni pau Principal House wakeli ni masaku CCU House vakuve na Sartaj Building Ovama Smart. Kila wakatatu Dr. Ndena ethi wa Emali Kindu Mall Guest House na oingi wakatatu ni Tala Ndhoki House. Kila wakana ni Masi Jabulani House na oingi wakana Dr. Ndena ndethi wa ovau ulu wa Lista Supermarket. Kila wakatano ni Matu na ni vau New Thika Lodge na oingi wakatano ni Kibwezi vau Kings Guest House. Kila wathandatu komana na Dr. Ndena wote Morning Glory na oingi wathandatu ni Kitui Signal Garden na oingi Dr. Ndena ndethi wa Mombasa Raha Leo Complex. Na kila wachumwa ni vau musini wa Ilovi Ruai Dune Plaza first floor room B3. Kwa uvumbi yanke kunia Dr. Ndena unene nake kwisila nambari isi ya simu noti muonza ile noti thandatu inya imwe noti itano kenda isu ni 0720641059 kana oingi noti muonza itatu ile muonza kenda muonza ile muonza isu ni 0732279727. Lilikana ni Dr. Ndena na niwa Ndena Herbal Clinic. KIPS Technical College nicho kimanisio kila kinene vyuo kwikithia mitiani ya NEC na tianenge mavalua ni muvea wa kisomo va Kenya kwisila TVETA, NITA na KASNEB. Wosani wa mwei wakana ni uendee OU na tina courses ya certificate na diploma kuunenga uikithio wa kutwika mutaalamu nthini wa courses ta journalism, ICT, health sciences, business studies, engineering, foreign languages, hospitality and tourism, fashion and design. Kwa amadhiwa alame kwika courses ya KASNEBTA, CPA, ATD na KAMS. Mena uikithio wa kweve wa kimanza cha fees ni KASNEB. Uka imanisioni situ va musini wa Ilobi KPCU campus va Haile Selassie Avenue. Kasarani campus ilaji kuthengeania na Power Star Supermarket lelo ni wakuma Kasarani kuthimwiki. Philadelphia campus ilaji kungethanisia na Afya Center va Tomboya Street. KTDA campus va KTDA Farmers Building Ngolovani ya Keli na Ngolovani ya Kenda. Kimanisio kinene cha KIPS Technical College yani main campus va Donholm Savannah Road. Na mumanyiwa ati lasima usome sukuluni na usome wivasa idhanu kwa tene ukeka ilajite wa distance learning na uisomea sukuluni situ tena nyumba siya ukoma ila sita wa hostels. Nena na KIPS College kwisila noti imwe thandatu noti kenda ina imwe kwa mawombe yange. Voka website ni yitu ilani www.kips.ac.ke. KIPS Technical College, your sure path to success.
Ithiandikithie nthini wa Pitch 90bet kwa silingi 50 na uyithia na ivuso ya kwisindea bonus ya kuthokua ya muvakangili 5. Andika SMS na ndeto join tuma kwa ile kenda ina thandatu noti. Lika nthini wa Pitch 90bet uthauke kateke casino, ligi 90, tournament na virtuals, yani withauka usinde vau kwa vau vatekwetela ndatika 90. Vocha mundu ungi athauke Pitch 90bet na wikwata mauti iyo, yani bonus nthini wa walanio wa Omoka na Crew. Ithiandikithie ukwate mautanu ao nthini wa website ya pitch90bet.com. Pitch 90bet, ukumbi wa washindi. Thauka witu iye, betting can be addictive na nukwa alame na ukuu wa miaka 18 kwambata. Pitch 90bet ni mbandikithie ni BCLB kwisila BCLB number BK0001157. Kindu mundu usiawa nacho kinengo nongaiwa nengie but nesio mamakana ni nacho ni primary school nakiana na kindu kikapika bandu kethe kindu kikibithika hano makina ve kindu kithia wa nthini wa mundu na kikamumyo tuini akatanga songinya nthi sianza talent yako nyiba utonga kwikia talent kusu ni umaloke ukamshughulikia kinengo cha mundu nicho kiseo basi mikalile yake mundu ndela naye kama kwa mama ndio kwikala maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio nundu waki mianesa kisao kumia kindu nye ni namba kende ni enda bandu ngagidia namba kenda ngimeze mubila kunziho ngalea kwithia na umezio no naje nundi nege wagikozini tikambelwa ba ukamubira kama na kwa sali shabeki wa mbua kila wakatano kuambia saile na nusu sia weyo ndio kwete kilungu cha inengo na mikalile niva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Ino ni Mutongo TV. Alright, naindi musesi wa Mutongo TV ni tuwaswe kidengi sani ya keli kilunguni cha Kathama Kawendo kethia noindi wa bingu ya TV yaku kana noindi watu kwa mitandao ni tu Facebook tu YouTube ni kilungu kikukia kila wakati tu kuambia saa nyanginya saa 6 utuku katini atuthi atwinani ya yulu wa mitwano yulu wa kwaka mesi nicho kitumituketa Kathama na niulikania kana ndiyo tondo bishop weta kana mutwano amelelwe ningai mwene na muthenyani wa mundu twikunikila itumi maybe ila itono utuma mundu au mutwano ni wake akathinza na uone kwitikiletwe Biblia ni itikilete ki silikali ya siata ubo wa undu na kanisa na gwa ungamelete ba esu ni maundu ala ngwenda ende bishop atuminukililia na mo na isani yake lipia bane ndio sa simu siaku na utawindi ndio saa makulo makwisila nambani utumani mkube ya 23915 na simu yaku elianu kuna simu kuna kwisila 0792 0792792553 0792792553 niyo namba yitu ya kiseveni edhanu kwenda kuna simu indi no kuna nditu ambako nena kidogo be maundu mana kwenda bishop ambe kututheesya tutanamba kulika simuni namba yotumani mkubi ni 23915 uandike utumani wako wau na uyambia na ndeto Mutongo TV na utawindi tui Facebook na utuma utumani vau ukethia no twa kwatiania ithawi Facebook na utuma utumani waku vau bado indi nikana wesaidia ni twa kwatiania kule yaku ni usungiwa chokitumi Bishop Ivandu Banyete wa Antikaro na nina Bishop Jonathan Muthoka muthenyani wa omundi twikunikila yulua unena ni witu muthenyani wa omundi wiasiati luma kwaku luma kwaku eleni ndi wa bingu ya TV yaku kana no ndi watu kwa mitandaoni tuyasiati luma kwaku ayanzo kona tabasio unonie mundu mukonge fulani wona muse unge fulani kana jamaa unge fulani wona tawe kalane sana muka
mukali okwanwa noethia utuku umuta koma bau wale kwaza kaini sioke kwakwa ko ditonana nakuo ko kila mundu alume kwake na bishop ambie na kwasi ati ila kuluma kwaku musi in general nyumba compound family chao na kuluma kwaku na mwendo waku yes bawe alabandu twasia kuluma bau haikuthinza karibu ingi isani ya kelindi twende na ukwa tena na bishop yes. Na kundi yako ya karibu asante nimeshukuru ni ba uambe yes na nienda otu tune nangi kidogo ilwa ndeto ya kuluma kila mundu kwake yes kuluma kwaku yes mwandu mailete andwala matwanete mailete kwikalaniata nikana wese maina atani yani kuina mitani sio yetu kuona mingi oyu mwele kwikalata kana asie yo andu ele matwani maile kwikaniata na ni chao kitono mateja kuondwa kwikala imwe nyo yuta bishop na from experience ni manenga sindo itatu kindu chambe enda no gwenda kwikala mutwano ne wakunesa ibundesia kwithukisia nundu ila webundisia kwithukisia no kwata a chance cha kumanya ulongi enda ata na mathina make ni mau na nundu akitumikiu ndai yelika ando ngimaza ya nenga ndai ili na opa ingwa ndai yeza kuka utethukisia okay nundu mitwano mingi zimino ndi kulea kwethukisia na muno ase atumia na niki nundu agwenda atumia amwe mezi ye kiwango kingi wezaidi ya monitor simba nyumba maikwenda kwithukisia chochote enda kwikondwe kwenda akangi mezi ye kiwango kingi menda kwikondwe mekwenda naona katagwa nasi indethukisia kwanza asima balotwa itwe ndekwa na mena maana na mutumiozu na kiongwithe ya ase angi maikono nazima mundu bwo utwaite mena maana maiki ni mamutabya tatabwa ikindu angi mabuthi ngi na mabuthi asili alama aketsio angi mabuthi ngi na mabuthi onachungaji alama matumagira alama matwanirize ko enda no kwenda kwikala mutwano ni wakunesa point number 1 pia na principles ya Bishop Jonathan ebundezie kwethukisia mundu wothe wethukisia no kwata utao yes no kwata kwithukisia akoza point ya ko correct bala wendete nai na mundu wothe wethukisia no manama bicho make nakamarikebisha point number 2 yes enda no kwenda kala mutwano na mu amba kwitikila kana wezu we mutwae kwa no mata haitikila kana na ani mundu akalito ila kitu ni indi ndaiza kumanya kana ni waseki itindo no ila cha yetu kitindo no kila cha yetu kitindo no kila cha ndo la maizamu kokeo namo kitindo no chalando mata matatu anete ndaiza kwili accept kana wezu we katika a new institution naondo asongia yetu kuze no wo songia chao mukau no wo songia siana siako no wo songia ndo langi mendina mtwana ni rangi ati as long as you are not in the institution kana akili akuya isolika katika institution duka menenga ndai ya duke nenga ndai ya muke kala mubituka neto ko isu to the point number 3 and we ready kwikala mutwana in the way communicator. Okay. You must be a communicator in that marriage. Yes. Na communicator ni two way. Communication no ngina pe na communication ni lazima bala uwezendete kalikwengi. Na be ngizi uka una communication choko nena kwiko. Ona bya na communicate yaki na science. Yes. Omezi unena. Omezi unena umbabe neno a science. In observe things. Ila walika nyumba mukawa kosa ata. Kana ako receive ata. Pia unduto no ku receive akakwati umundi oni na barana. Yes. Na leo ndi kutabi. Ane na sign. Kai ni manenge sign yemwe. We. Iloko na walika nyumba no kakwithia your wife okia thamba naye kiaka kulakala muranda mwanda outing nako. Mano mundu we wishu mutu outing. Asi outing. Yes. Isini sign. We londo outing ten. Na hiyo dia au lilikanie
nakala kaini Nagenda kwa. agwenda muzie na guo no atwigio ndumba na atwanyi no wala uyo ndikana waile kwinda we elewa zindu no communicate itwe bangi utothoka uyo okethia uwe ka Lucas sioke muyo we wati bila kwete liwe muyo ene siwa kunoja kuya nikite mwe mai bila kwete ni ati lo nengana liwe muyo ko mando no nengana liwe muyo communication ene ina we communicate no na we letwe no we kala ila uona watendwa neza how do you appreciate it kila ekakora bi every good act in marriage ina resonating action hello wow kila ilo kono itendewa ni muzee waku ya today I want us to go for an outing and then natwende Mombasa mwende tati kukala kiuone kana kwenda ya makuyo kwenda kala mwende weani ai weani kotito kumaku Tuitu kumama nunu mwela onana atothe mwele weani wazethia mwina saasi ya kwisonene nia you there na kukiuone mukidukaende kuambia kwa ciana cie nao ni mutie mwaibangithia yue kala maisha sune ni mwina kumambe kuenjoy mweneta kena mwia wi wa mutwano wa 777 nina soma aba kwasya itina amire na muonza endaika out okabu bakube yes itina wa sumo muonza ndai bandu basanga mwi mukome maybe muthenya umwe ndinakonie kana iko ku internet ndinakonie ndino amena ni monza and for international trip I am aware you mutu na kwa voice in other words kila mwiku wanati kai kwikala muthio kana ba unyomba pe oboka in the way more innovative na wibo pagwe na kwenda wena communication yes in fact tukakwaja those three things jambe nasia one ni issue ya chao which brings in respect in the way good listen with kisa mundu akwitu kisa with kija ngo yaku with ngo ya muse waku with kija kilo kutabia undu mokweka maundu be a good listener chake nasia be what be asini likene akatato ya communicator yes good communicator Erasia you should be no koete we that is a word I've used yes na yakatana communication you must be very good communicator you must be a very good communicator so and that when you cannot communicate to yourself ona kuno ile kwikia yani it's two way you should be able to explain the needs kana feelings so long hatani kwa mundu wa relative ukwezo sokeje ke yatu ni cia yes nikana ando amekalanie nesa nikana mwikale nesa niki mitwano emwe ona ile kanedwe kathina gwa nando relatives then watu anye yes ini kibiri cha kuma wakikauma nando mosiane we kikauma kikauma ngwani yetu inyamenye ngwenda ukaba maina private mukaunde na privacy yani ndo waetie muna wa mwigizia wolves wa mwigizia nzui imwe manga na ndumo protect na ndumo protector to while in the as a good communicator we ona kana nunu thina no kalikela kati ukazia no I stop this nikinundu niwe defender wake yes you must be ready to defend then the other one you must be a provider ongina when they ready to provide you cannot live without provision how now you are the head of the family you cannot be just the head for the sake of just bed no ongina when the we head na we ekangura pye weani uteweani ukebe kindu kama ma appreciate ya muno ndi ulea ndo tena we lakini akanimenda akwigwa wina initiative ya kana ndo na kwete we nye nene kalende we I can give a testimony lakini dia ethical muno no my wife get that then idea ya balango di we ani
ila muka uona wokela wa mala wathi weka interview no wasioka ndo weka interview no kaleo bita I've done the interview but I don't know whether I will pass or not. These are how the results were. Mundu ujo na ndani wewe yani I provide the kabisa wa munenda nawe na yes my man is a man. He's walking out to look for things. Ndugu to koma lakini ukomete bukwacha ukakwithia bala sando isiwe pala suit yandikiwe no bozi no icho kwa mwendo ndue ayo muthukuma hapana tena munandikile ngaleni numwenda weyani ine kalanila mundu muka na ilovi kwanza kalanila mundu muka pale ni wa communicate simu na inena na ndwa nenu muno na atila simu angulie kulyo angulie na tuisene bikalire kibila kimo yuzuithe usuite kuzwa angulie nkulie ndikuise na kundombisi but nenda undethe sivana mkule nicho ameyue na mundu umenomba lakini we amukie ni amukie marikiti saa kenda si otuko na mundu umwe swe nomba ndenda awe yani we na numuti yake lakini bala utie we mundu umeamuka anywe breakfast pale saani wiye na kikombe cha breakfast erithi abo bandu bate kibu nombesu erithi abado bate kibu na mundu uzu atinda bunomba angule yuzu ikanana agya yu mundu amuthembozu au mema muthembozu ngwe umependuka luma kwaku nebenduka mundu enda we good communicator no wa ile kwenda we empathize it no sympathize we empathize na mukau kila no mwe atei kana no mu feel undu mwene ekufeel niki nundu akwenda ila wa empathize na mundu ndio ona thukuma no wono ututa no bwangwa Cheikio iko wa empathize nake aituta wenda kwa mumija chei kuwa atwika mutethesia wakwenda kwinda ewe comfortable na mundu ume ndulo wa grade ni kwinda ati no anda wewe chei no wewe it does not lower any grade kukathio ukamuthethe chio kubwangwa it will not lower any grade ukamuthethe chio kuwa ngima it will not lower any grade twi university no twethe wia na twaithe watu ya musu na imo abua ndeke ye kwinda twaina uthi wa mutio kwa undu weka ni kwenda kuikia nini okay Maxi ni sawa haina issue you know I'm still wonderful and fearfully made. Yes na mundu ume wonderful and fearfully made kwa itikilati kiu achatumia wendwa kiu ndukayake kwika yes na mundu ndo ayete ngombo nyumba waetie mutetheja tetheane sei nela woka kukeje maybe woka muya bona woka ukamuya noka mukangia tuli utuzio na tumatumbeku yo muwiye kuna hizo kwa no please stop it let me do it for you niki na kene kwa ne kwa empathize na you maisha achi kala yi watu ko pinduka yo wazindukie wakitio bana mtuko miti urebe we so let things flow no more no more surprise uti wachana watu wachana okay the uyi chana isio ndena wa muya kalukatio jusu ozu we mwayi yene twende ezo muduni wetu kakomote ona ke ena encourage tukakomote lakini sasa yani okakwithia kikombe okiloti kwacha sakuni no chokio mesa no kadha wewe watinda no kauya siana no kadha siana no kaizia omwaka ya siana ona isiana zema skulu mbeka omwaka azu wena thina mundu umepinduka luma kwako we luma kwako yesu tuongela ingi meaning ya katatu luma na line la function in your line ka luma pasa ka luma kukutone ene Egolu mamaza we ndoto no inongela kawe ekintu tetai ndanato nentu na tukatona uyuka withia wikie mboluga uyumya wezi kuyanu mega lezi ngamu ya tanyuka bala jombiwa eze kuma media wizo kama ona nyuma au metwe kitu ka stingamu
nongena tumevu yes na kumuntu ukaikoto kastinga mondu wekiwe so ondu wekiwe na bwetina ulumeto bwaje umakuyu ukondo nyongi noyona muntu abe munene be wa mathina wekiwe na makosa wekiwe begino ngwenda kwete to the congregation enazie yo serikali itonodethe siata upande ni wa divorce nundu kitu kwa zaluma kwa kutwenena nikana to avoid divorce andu matanizie na siana siaumia katika kula kutanisa serikali inenganite moloto musio na moloto no sio kaelewa katiba ka Kenya Constitution of Kenya 2010 article 43 subsection 3 ni nengete andume katika mutwano equal rights ku ekotishiwa na katiba wekibeti we na equal right ya kwikala mutwano nusu na kumundu ume we na equal right ya kwikala mutwano nusu na ni nenganete sindu ile itona ku ni analyze it sindu ile sia ile ku consider katika kutani kindu chambe ni equality of spouses na equality of spouses yani nyonde muiko mundume katiba ye motreat iko na mundu muka igene kumaanisha in case tukabika ila mwali yes mungatika ni mutanizia paingwa ndosiwa mundume tawe wa ile the sole provider inyonde you are equal providers and then we in a property you are equal contributors in that kind of thing kuno sio weletwa ati yuba ingwa issue ya kwazia mundume huu niwe wailo nenga kids kila kindu elewa katiba unaone yokile tiaka ne kama nenga right ya kuthukuma na kana kwika maundu ini equality mena kinume ukita fault based system Kenya law requires proving fault kwa mfano Lindu tonothi ukathi kwa chiwe na divorce no ile chou no ngina wambe kwa ni makosa ichao you must prove nezuno kwenda ndu proof kwenda chao etha mutu anete kwenda ukristo no ngino proof kwenda na nondo biblia yekera zaiti etha mutu anete na customary law no ngino proof kwenda nyo na customary law cha mwizo ni constitution ya Kenya ni protected marriage a lot in fact kindu kila kita leo kozidwa ni siana nundu bobe anomebu katika innocent tutawasiana so chao kiende law protects you Mungu aziati pandu pa mwizo twana kotini luma kwaku nothia ni ciondu maundu maendete na wona maundu mokanesa alright naindi musesia omtongo TV wala tuiloela muthinyane wo munthi enda kulikana namba itu ya simu yu wena mwanya wa kuna simu tuiminukilia na Bishop wena mwanya wa kuna simu kusila 0792 792553 namba itu ya K7 ni noti muonza kenda ile itano itatu 0792 792553 siniyo namba itu ya K7 tumani mukubi wetuma kwa 23915 tumani mukubini kwa ile itatu kenda imwe itano na uyambe ya nandeto Mutongoi TV nikana wethi nitwa kwa tiania onesa alama Facebook wende bado tuiko alama YouTube bado tuko YouTube no utuilo ele ku kanaende okioni chaku adhikioni chaku na mbesu ya kukona simu yo bunde 0792792553 naende simu sia kusiuke nekana tumanye utuilo ele wengaliko siku otawende wena undu mwao wa kuweta wene kulyo yao ya kukulya kukonia mitwano kukonia misi na tuasite luma kwaku Bishop Ethingilela luma kwaku na tuitunane ya kundu sindu itatuna kamoja weke kwenda kwa nalikana nasia enda no kwenda wikala mutwano wa kuneza be in the way good communicator listen ongea ule mundu akwethukiza point yakeli itikila position yaku then wa marriage itikila we role yaku ni myo katika mfano enda ni mundu muka play your role enda ni mundu play your role na the third one is be a communicator a good so ile ngizio ndano mwana maite respect financial
and you must be good in on bed. So this will revolve around the 3 things. Good listener. Good, you accept your role. Yes. Within katika ku accept your role, no managana ni wale ku give sex. Yes. And when to give your sex partner. and to your partner. Na kakara in the way good communicator. But now and then you are able to solve them if you are a good communicator and the things flow. All right, thank you. Nitukwenda na uminukilia nundu pe na role ya kanisa ndini wa mutwano. Kanisa ina kianda chao ndini wa mutwano. Na tuwinde tuiminukilia na yo Biblia ya si theater. Undu wa eli alama tuanete kutanisya. Disina yo kanisa ni watavye the role of the church. Silikali. Yes. Serikali is only to protect the law. Yes. The role of the church ni very simple. Ithita atabanya tuweke kwa encourage and kutansi. Try quicker everything to cancel and wame katika marriage. Ingi metani zetu indu tunini. Atio kuthi kanisa. Kwa wethi akiveti kiacha nyendithi kanisa osu. Na kama mtumia aje na kwa ndithi kanisa osu. Haina muitani je kanisa. Na bila zaidi alaeli makwata no maikatani na baingwa kitu jalo maraja ateo kiku. Ko ila wenda wina kanisa tofauti na kionge na kanisa tofauti maila bikara maila ikalambi. Na endate kwa nodusua kunonde nodusua kumanda in neutral church. That you preach your faith. Mwendezi neutral church. Nundu kwa akuto na bena meku affect mukau. Kana buku akubara na bena meku affect mzee wako. Na nundu kwenda kuprotect. Uze ndenda kuthiba. Ku itikela mwende bando neutral. Mukambie nyonde imwe. Mwiki andane kimwe na mwetho kumagai. Ku ithi kanisa ya ile kwinda ye mustari wambe. Ku preach unity in marriage. Respect in marriage. Apply the kingdom principles in the marriage na kuprotect the entity ya marriage. Ti ukita kwazia wenda kuma wenda kubeda enda kotini choka kwasi imap ninone tarabani mambo thembosu na kiune ngulea na acho na ndu kute yangi wia ni kwenda we neto wish mundu wa kwake ni kwenda ni wewe machakalu che kumi kwa kila kinene tuumbiri ukweli na tuambie watu ukweli onaenda mundu lawi katika wrong nulo kumachakalu kila kinene kwa mwito mwekalia ndu mwekio kuna endatu usubia mzee wako nikathuko none nda chungaje my side with others ukathuka side na mumo akibetiki na mwanga akibetiki cho kithuko kana mwe side na kiwe side akibeti na banga muome na muthuko ithita chungaje to ilo side to ile ndio that we neutral kana tuwete unity of the family. Now asante nondo wake yunayo we bandu batona kubikwa kabisa no tusome Biblia watu ya baele kwitha mutanisyo ato kwa ulala hii. Hallelujah. Sawa. Lakini yue pe undungu utona kwikika kabisa yutu ikundi suiko ya matu. Utona kwikika ukethia yu andu asino matanisye. Yani ukethia ni babi kwa mweso. Biblia ninenganite itumisia kuthania kana kutanisya. Hii Biblia no ine asindu sionde. Basi ongea tu ya soma pati soma mbi umane yazijada. Yes. Na nienda gusoma evo. Nikanaze ithio ndetu wendete imwe. Ilia inenganite kundu kutatu. Pe mistari inenganite ya grounds for divorce and remarriage. Kila kitu onotumwa utwana kana utaanzia mundu na ukatwana. Madi kulimchia 19 mwanzo wake ndaya ziati I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality and marries another wife kumiza adultery. Ko paune yatha cia mundu kutwana nundwa wathi kwithio ola munana kana mwemu alikilo la laini ni wonsi we mundu mukongi ni kuthaitia kwenda the direction ya kutahanisia na kutwawa. 1 Corinthians chapter 7 verse 15 ya chati if the unbelievers lives let it be so. The brother or the sister is not bound in such circumstances God has called us to live in. Ne mtu no bikabandu mwetwanete nyone mwa believers umeka slide nakapaluka nakalika uimone akalika illuminatic movement akalika cult we na right ya utia mundu sunundu ambe yo kupush
ukathaithe ngai cia mekwana aha na kwa kitumi kiu wailo thibara dola mtu amithisie ukamwelezea the conditions no file divorce na ibo wewa constitution ya nena ya siati ya sia no proof yes through marriage ya kuvala wake watu na kiu ni joba Biblia ya weta Paulo azia enda mundu no atwika unbeliever na ni wa kuondoka ile dalili ata ile indi now o Biblia yesu nenengane kindu kita what the permanence of marriage kila cha iloko kwa mfano nezuke ya nduma tena chambe kazi ati madhara kunuje kumya kenda mzo wa thandharu kazi ko ilaeli mami no kwata ni matwika aja kindu na boto somi na ekazi matwika kindu kimwe paikeke mutwe no matana nini hata mwaile kalamwe omwe ni wakueleanwa wakima waso na wakimikile mundu indi lo muambia kukusia in different direction you know ambia kuma mwekione na wambia ku confirm kana kuikithia ila mistari yetu asoma chakeli Marko kunje 10 na muzwa 10 na mwingine 10 na ile itiati enda mundu akamutia muka na itwa mundu mukongi usu eko lalai kinyume kwake na kiuni tuyo tunavusoma na enda ola wa minotia muka na atwake betikingi usu kana atwawa usu enda ayakachao ulala ikukwanzie mwika nengi ni kana ndukaliko lala ine manda kwikala mutwano ni wako ni mtu aja luma kwako kila kitu ndo tumwekala kwako ikala chona cha mwiso peki ndo Paulo aneni kuhusu separation and reconciliation ni jongo mini anajona na katika ibuni ya Akorintho ambaye ni jambo zangu za 10 wazi ati a wife must not separate from her husband but if she does she must remain unmarried or else be reconciled to her husband. Paulo nikana owaisi andu kutanize kila wakati aisi mundu mukanda ile kutanzia mume naenda katanzia mume ile kalata mtu yakana asioke kwa mume tundu pevosu experience ila waina yona mume ndaka amekwata bandu bangi na bezi ndu mume wa mwikanzio na athia twawa akenda ile kana ziriziwa oyizuko yizu ende kalite mathayo kundu kweli na mundu ikalite mathayo kundu kweli ndaenda abasa ona mwikio withawe na thina kwikala thina mwikio so iwe kwazia Paulo advise ado kamia watwawo watanzia mwenu dukatwawe ambakwetela and that you reconcile usyo nundu bauni wa kwatika thama kawendo kena maana bauni boki la kitina chawo ukambe yes kaukambe pe mundu wethi yebu utakameria bandu bangi kwa mfano nenda watwa iwe utakomwe ni mundu na uwathi umbekwa your virginity yitsioka ukalilika kathamani keba kau okay 23915 ni namba yetu ya utoma ni mkuwi kiseveni kuna kuisila 0792 792553 noti muonza kenda ile itano 3 ndebe shabiki waandikite ba akuliti ati nacho kibeti kila cho siesiana sio nde musewe thea ndewia baumweso neva eto Makenzi kumangalosia chaluma. I am telling you kiuni jo wina nenda banazia usu enda somewe ula mustali wa aebeso kilungu cha thandatu na muswa wambe na wakelo kwa ziate siana mewi alama museye dine wa mwe nundu ouni wo waile taya au na mwen nikana wone usio we baidhi wasua we kibeti woza siana sionde wakonza na wabangani wo kaiza matunda na tiwa kisomelize siana izu wa mandia siana izu keumo wambia kuwa siana zako na boy mwe wono kuona ndo makeo kwatanga majali mate kuelea ukewe ando menu kite Christmas makwa the madala nundu ke Christmas te Christmas maende te kioni pe mutumia we utenda kwende na mugo pe kibeti kiba ukitenda kwenda kena mugo angiona ni makunza aisiana makambia kweyona na mambio thini atui bila inasiana sometheti dukali ziana zia kumwisioni mandi asiana zia kuadhimo mandi asiana zia kudhayo na dhayo nati taya hau na mwen nikana matuko mema ile tita ya mwenu weka anata ya weka pana no nginya bende na balance we taya au na mwen enda utethia ukuite ndakame yake ukuite mbeu yake
Yes. Unaenda nda utedi, unaenda nda ikata. Kwanza yemi kanenge thayo super ukwete mbeu ya mutumio tu. Na wewe kibetia kakona tayo wenengesiana kenda ndo athi muzio tu nditha kana. Tiwa. Yes. No kweli no wosu. Utumani waku ni kuisila 23915 anoyambia na ndeto Mutongoi TV. Mbia na Mutongoi TV anet mutanu. Yali tuko wewa. Okay, asante sana anet mutani ambete kilungu chume tangala na tukwate. Hello, Mutongoi TV. Mutongoi TV, hello. Hello. Okay, sawa. Namba ya kwa ya kiseveni 0792792553. Simusi ya kuniseta etelete yuni kana tuende na kuminukilia. Ndatika sianata, ndatika 13 tuida tuiminukilia. Idhani upo na simu kunako ametukinika na wesa hithi anitoa kwa tenia onaku. Namba ya utumani mukubi ni 23915. 23915 niyo namba ya utumani mukubi. Naindi Bishop Biblia nayo ni kwa atia ni neneto mitwana na wethi wa wisomo misua kauta. Undu Biblia ya sitie na ndeto siya muthia kukonia uneni wa Biblia yulua andwele ala matwanite na kutanisya. Beke umo kana bechao kiwete tuni Biblia. Either imwatanisya maybe. Biblia ni wetete kuhusu cases of divorce. Akango somesyo nundu no usyo mundu ethukisi. Okwame tuki very fast. Kani kasona dizi kana no kangula. So divorce. Hello. Kwa nanga muno nena nao. Nena Mutavi. Ati nena nao. Mutavi. Kumakako. Karibu sana mitambo ya Mutongoi TV. Yes, Mutavi wina undu wa kuweta wani kule wina yo. Ndamudoga adutuzaji na mbare tizo nena na live. Wandawi zonena na live. No kwisonena na namba ya simu Emina. Yes. So bese wawose namba. We unangulia kuhusu kana Biblia ni nene kuhusu kiumo chako mutwana. Malakai chapter ile verse 16 eti ati Ngai numenete divorce. Nundu divorce ituma mundu ekange tokusoma nego. Malakai chapter 2 verse 16. Ndio kikamba nundu kiuni kitsungu na ezi kitsungu ni tukuna mundu. Ibindu kana Ibindu kaya eti ati. Nundu nimena undu usu wa muleana. Eazia uyoba Ngai wa Israeli. Onaula ubwe kangwa yake ungendu eazia huu yoba wanguthu. Kondu wau supia ipeba wenu nikana muikeke useleke. Yewe. Ni Ngai ayazia wenu uleanite na kindu kita wa divorce. Nundu kindu chichera divorce kitu mwa akama umea muno. Na kanimo maumea muno muno mutwanone niki. Nundu ila wa minosi ana muno. Already kana kundumelia. Na kende ka kesikie nika mundu muna. Yes. Ila wa mina kwasya your righteousness kana uthu waku wa mwe. Wathi kwambiwa ni mundu nundu mutwano wa ile kwinda uko mote mukite. Hebrews chapter 13 verse 4 ya mutwano utaiwe na andu othe. Indi uko mundu kethe mukite na uko ni mwe waku we muka. Na kumwe waku we mundume. Mundume onaka koma na mundu. Paingwa saini dio break. Indi mundu muka koma na mundume ni wa break saini. Na saini hizo ni kana ni wa ndaka chokia ingi fajini yake milele na milele.
kukwanzia mkindu kikakala kimuma ni wa muumeisie wa mwana ngia wetu wake wamukuithia muiyo watuma nondo cia kibaluka cia ungamite cia no imutia mundu ucio amukua nai mundu ucio amukua wezere yani wa muingia kiwango ni wa muthecia grade na ibo ngaiye kwaja no menete chau nai ya kulea kana no menete divorce mundu ndi yomeza mundu muka na aja tutsitie tugesolika naine yoseleke konga inumanite kutiana kwa ndwele matwani nanye oba bado just in case nitwabika mwisho yes ikweli wa mathina kila mtu advocate lakini enda okulia pe kilungu enda okulia maybe witu minu kilelia siana sialite kutiba likoiba yo kanene gauni kanena very openly practically ona serikali watsoma gemiao utane musobi wa miao ndanyi vitu nano siana no siende any direction lakini pala siana iko thete kwenda sio subio ni munango ni mokoni mainya practically lakini pe kundu pe scenario ingi tofauti wenda ukethia kibetiki onaisiana kiungana nacho onaisiana ziewe na cia kundwa ciana mwendo thiata yazi mundu otuzubia ndati ciana icio ilenda na freedom ya uthina mundula siku yenda kuthinake onaenda nini na ciana ziwe na ciana cia kwikia ikithia kwitha we muciai utaona kwikata kutengemewa nienda kwaje kitu emina lakini kisio kana zile na mama na ukenda mutu anete wezo bika bandu ithia nuto no vaizia thayo paingwa kindu kibitu kide thayo la na ndu ketikile wache thayo ni kwenda weze wenda kuluma kwako achie undu kaizio kethia no abika level live ya kwenda threatened uthayo weka ba muno ne baba loisie ngamanya kindu kito no tuma daliko sumbe ni waitu endani kwako kuongeta utila yes kabanga liko sumbe ni waitu nina kwako kumwe kutanina ngalangale dhulika nina mokwele nao kaizo wetha mutwano neza utumo dadike tuni no katuma weza kwache thayo tukache thayo nondo wa mutwano kaba ukaungamia ngai ukalika etuni mutwano tena nundu la wowa gwetha mweme wenda au kunite akuminite dwina chance cha kwikata cha kutangiwa dwina chance cha kumbola dwina chance cha kwili na kusokia ngai kaba ukamote no icio kia ngai witu ni mwegeku na nwekea we na Biblia in contradict Biblia contradict jakara kako Biblia no interpret yayo mbene na ni utabiu ni kete theology pain kwa mustali wa Biblia we contradict ya no ithi twelewa ba shalole na tuemina no ithiene nundu pala kini cha kausu kuma no bo Biblia no yowete kaja kau ya mina na we ona solution ili ndo kweta nyawe solution ko uno iwo kwenda mina nyawe maisha mako we usiaise Mtongwe TV twende na uminukilia nataka siana hata nataka itiani nyanya sioka naende wethi abena mundu okwiwa anyeto kwa senenda kukuna simu 0792792553 nenda kunenga ondatiko mwe na ile mwisho nikanawe saidhia netwa minukilia bishop no atunenge ndatika ndeto sia muthia na atuboya mitwa noni nundu tuende ona kululumilia huko ai luma kwaku kwaku imagine obo tonekea yani huko ene wona hata kuseo ti kuseo muno Biblia atu ya baina kitumi ateocho ulala ikitono tuma utia mutwana wako lakini bishop nake aimina asiati ukono yumwe medho ndugetikile uwawe we mutwano nikithia ni watu iwe kana watu anio na umeno makwata no mathini ya mitwano no yes muno amekwana no ameko meko wale muno athenie kabisa na indi kalaka byumu no nikauka ka kitumi kinene kila cha tumie utwawa kana kila cha tumie utwana yes kiucha bayawi
Yes. Hello. Hello, Mutongo TV. Hello. Mutongo TV, hello. Hello. Yes, what in data? Nesa. Tuna hukuma ba. Nesa. Twane na hukuma ba olanga wasiwa TV. Nene na kunyiba. Munyiba. Kumeganga. Kumedanga. Kunyiba. Kunyiba kumeganga. Olanga wasiwa TV ni kana tukuiwe nesa. Nenda ko manai. Hello. Nenda manai. Mundu atwaite. Na atazana ni muone na mayeka la nyama mdamali. Na nyama mdamali. Na muona kimwe kita mageta kwenda no amanje no amupate mundu ngi. Na ila mali yake ambia kutumia. Na ambia kumugwana na yeye kunena cyana ayeka hata ayo mundu muka obu atwaitwe kana saizi ni makanisa obu obu yoneke adona kwikata sawa bishop eba kondo wa usungi osu asante mami sawa okay all right thank you matwanie mama ndamali matwana mama ndamali mali ati no twa kamundu kangi ya mandwa paune munenga musunge bulugwele kusunge wangu ngwamba kwekulya joyi kila chatumie mutumio auma akatwaye betikia kingine chao nundu nikana masovu tena uzu aile kumwita moke bakupe nikie kana nikana matwana pe bantu manenganiwe ila manenganiwa aseine na manenganiwa kanisani kana manenganiwa kwa serikali enda mwanenganiwe kanisani manda imuchungaji yola mukwatanizia mwene mukula ni makulo evo ni chao kila chatumie umanyumba ukamanda mwe naenda ni kintu kino no sovu wa mwe sovu nikana mundu ya asyoke musi na mwende na musi okay paingwa pando bila yaiti ailo dio twake bitikingi enda mwambiye kanisani enda mwambiye kuya misini ila itawa customary marriage. Customary marriage ne dhaiti polygamy ne dhaiti polygamy mundu 8 no nenga mwana otwa kibeti enda eno weso wa kesovia ailolika akemandhenyo mali yacho na mayeka labasa nola wambe enda matwani through customary enda matwani through sheria kana kwa DC kwa DC ni lete issue ya mundu kutwa kibeti cha kele winner certificate ya kibeti chambe kuma ilo thibo kwa DC mukathi mukegwana nikana manyekana ni musyo kiania na etia mikadie kana mwikita kuanla pau indi kuya na maandiko nikana kanisa ikende imbaaniku mundu usu aile kwekana na mithumbi nundu mundu mugozu enake ti wake na yola amundu ekwiwa aende no lalai na enda ready kubinduka aizo wa mundu mukola ka wambe na majekala indi enda ready then aile kwekumila na kana mundu muko wambe ake kumya ngoni yake. Asante Bishop. Ndeto indi wikita uboya nona datika ichieni tatu utumine kabisa aona nile kwa mwithukisya mwendo yakanazie namba yakwa ya simu ni 0722 737315 0722 737315 deto ya mujani kanati paingwa mutwano wenda we mwithiani utaingwa mathina nyendo kwatika paingwa mutwano utethia wana mathina indi undu musolve mathina nimo mekuona nyawona nywakana ni muthi basa kana mwikala maishani ma kuthinania na ni kana mwende baza itikela ikwikala bamwe chambe mwinde mwe communicate cha keli mwitikila kana kila mundu na rolo katika mutwano zu na cha katatu kana which is actually like the first one
nongina wende we ready kwethukisya ugendo tethukisya wenda utatona kutetheka ekaitu boya asa isitwani ya Yesu Kristo no kamba bakusanio ndio tungia mubani kwenda ngai musio like kanesa nola kita aroma kita mitwano ilaji na mathina posia mitwano ilaji thitwe taendeneza nikana ngai wa itune utone kukilwa misine itu tede sera situ onano maitu alame mena kiyo mavetangie kiyo na ni sitwani ya Yesu Kristo twabandwekia. Amen. Shalom. Amen. Thank you, Bishop. Ithe wanachumwa kisio na kwa musaise witu wa Mutongoi TV. Ende ni muvya munene nundo ithe atakwa tena kunini wa kilungu cha kathama kawendo muthenyani wa umuthi kilungu kingi takiyetu kakumana wa katatu wokite kuwindi ni kwendea mutwano mutwano wina muwo na mumo uwanga ikwala onde ndi twakwatiania ithe twina kubikia kwa ikule yaku kana maybe we kuna simu na ndo nabikiwa ende wa katatu bena ibuso ya kuna simu kana kutuma utumani waku kwitene nyene twa antikero ni kwendea kwithwa na kiwio cha kwaila. Thank you. Ino ni Mutongoi TV. Ithiandikithie nthini wa Pitch 90Bet kwa silingi 50 na